क्युरियस माइंड इन्फोटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी गोंयान फाटल्या दिसांनी लॉन्च जाल्या. ही कंपनी रोबोटीक फ्री वर्कशॉप घेवन येता सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक लागून. जेन्ना आमी पाडव्याच्यान जेन्ना आमी रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू केलो तेन्नाच्यान आमकां मोर दॅन 250 भुरग्यांनी रेजिस्टर केल्ले आसा ह्या फ्री वर्कशॉपाक. बिचोले सेंटरान आमचे 35 रेजिस्टर जाले आनी हे 35 भुरग्यांक घेवन आमी फर्स्ट वर्कशॉप जो आसा फ्री वर्कशॉप जो आसा रोबोटिक्साचो तो आयज आमी बिचोलेच्यान चालू करता. तेजें इनॉग्रेशन आतां जस्ट जालें. सो सगळे कॅम्प ऑल ओवर द गोवा वील स्टार्ट ऑन मंडे. टुडे इज द इनॉग्रल सेशन अलॉंग विथ इंट्रोडक्शन. सो द थिंग इज हे सगळे हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स. प्रत्येक भुरग्याक आमी एक रोबोटीक किट दितले. ते किट घेवन भुरगे रोबोट्स करतले. ते किट सुद्दां आमचे प्रोप्रायटरी किट. ओके, आमचेच कंपनीचे किट ते क्युरियस माइंड हे कंपनीचे किट. ते हातीन भुरग्याक किट दिल्या उपरांत भुरगे रोबोट कन्स्ट्रक्ट करले. सो इन द फ्री वर्कशॉप आमी भुरग्यांक 3 इम्पॉर्टंट रोबोटाचे मुवमेंट्स शिकोवपाचे प्रयत्न करता. जेन्ना हे 3 रोबोट्स कंप्लीट जाले जाल्यार ताजो फ्री वर्कशॉपाची सर्टिफिकेट त्या भुरग्याक मेळटली. सो आमचे कडेन असे किट आसा जे 15 रोबोट करूं शकता, जे 50 रोबोट करूं शकता. सो ताका मागीर एडवान्स कोर्सीस भुरग्यांनी सायन अप करचे पडटले. Yeah, I don't know much about robotics actually. Robotics basically is a new concept to me because nowadays itself we have been listening about robotics. So when it came to me, the brochure came to us saying that robotics is starting in Bicholim. So since something new that was starting, so I thought of enrolling my son into robotics. I feel robotics is something to do with machineries, something to think out of the box. This is something maybe like children nowadays have something in mind, but they don't know how to put it on. So this is something to do with the machineries, which the brain, the idea will come into it. The output will be basically that. This is what I feel about robotics. So they told that we are going to have, we are going to make different types of robots, like fan and all. And I like to do creativity like robots, so I like.